egba mia gale mia gbɔ mi be mia aɖegbe ƒa vevia ne mi be wɔnawo le mia si le Eʋenyigba TV ƒe yaʋalawo dzi zã. Eɖewoe nye Eʋedukɔ nyɔ, eɖewoe nye míaƒe azãɖuƒewo yiyi, míaƒe wɔna vovovowo wɔƒe. Gake nu yi ke ne fu ɖe na mi le Eʋenyigba TV nye alɔdodo. Alɔdodo me vavam o. Ta míeva mia gbɔ be mia agblɔe na mi, ade dzi ƒo na mi be midze agbagba ne miawɔ ɖeka kple mi le míaƒe wɔnawo katã me. Eye nenye be mi de megbe ne mia, mi hã miaƒe asigbawo woade ŋgɔgbe elabe amewo atso Afrika kpakple ablotsiklo hã ava tsi asi kpe mi. Nenye be mi wɔ ɖeka kple mia, mia katã miazɔ ɖe ŋgɔgbe abe eʋuawo ene. Megaŋlɔ be o. Nenye be ebe yeade megbe ne wɔna ɖe le Eʋenyigba TV, dze agbagba ne akpɔ number yi ke ne le screena te koa, ne eyɔ number ma koa, aƒo nu kple míaƒe amegawo ne míakpɔ ɖa be leke míawɔe hafi wòanyo. Vevietɔ, Eʋedukɔ nyɔ ƒe wɔna ele vevie be míade megbe nɛ kple susu be mía ayi ɖe ŋgɔgbe. Ŋkɔnye nye Avudrando Kenekpɔ eye ate ŋu ayɔm le 0242528167 kple susu be míaƒo nu aku ɖe Eʋedukɔ nyɔ ƒe wɔnawo ŋu. Nenye be nye amagbedala, enye hunɔ, enye ame yi ke ko nya ŋku ɖe dekɔnu alo subɔsubɔ amagbedada ƒe nya yewo ŋu koa, ye nedzi be ya age ɖe mía dzi alo yanɔ Eʋedukɔ nyɔ ƒe wɔnawo dzi koa, dze agbagba ne nàyɔ number ma 0242528167 koa, mía akpɔ ɖa be leke míawɔ ɖoɖowo hã hafi age ɖe dziwò ne wò hã woƒe nunya yi ke ne le asiwòa nàmee kple xexe hã. Akpe be take eva kɔ ele gbɔsɔsɔ be yeawɔ ɖeka kple mi be mía katã míawɔe ne wòanyo. Mina Eʋedukɔ na ayi ɖe ŋgɔgbe. Akpewo na mi. Amen.